Koje su oblasti kojima se Srbom bavi? Na prvom mjestu to su naša srpska istorija, jezik, tradicija, kultura, može se reći na neki način i kulturna politika. Kulturna politika u smislu da se jednostavno poveže jedan kulturni prostor koji mi imamo ovdje na Balkanu. Mi imamo ljude koji s nama rade iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz dijaspore isto, tako da jednostavno to je taj reon koji mi pokrivamo i oblasti koje mi pokrivamo, to su jezik, tradicija, nastavljamo kultura, književnost. lijepom informacijom i lijepom pričom. Odnedavno u Kragujevcu postoji elektronski magazin za kulturu i obrazovanje Serbu. Pokrenuli su ga studenti Filološko-umjetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i to sa ciljem stvaranja jedinstvenog kulturnog prostora u krajevima gdje žive Srbi. Želeli bismo pre svega da postoji jedan kohezivni prostor, da svi jednostavno da postoji bolja razmjena informacija sa svih strana, mogućih da se omladina poveže i da omladina konačno izađe iz neke letargije koja nas je na neki način obuzela posle ovih turobnih dešavanja iz 90. godina, po koji nas i dan danas. Namjera redakcije je uvođenje kulturne politike u medijski javni prostor koji je sada okupiran raznoraznim neadekvatnim sadržajima. Žele da iskoriste i unaprijede tradicionalne vrijednosti obrazovanja i kulture i da ih ustroje u koraku sa savremenim potrebama i problemima.